Ni tariki 16 mweri-ini jwa iri mwaka-ini jwa 2025 na ingukugwata ugeni kiri nteto cietu cieru themwe na ni wirigiro bwakwa Murungu ni agwikite bubwega ngureterete nteto kuma thigurune yonthe ya Kenya amwe na kinya kaunti-ini iji ya Meru isigo bionthe na kinya ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ntuku kinya ira withaira weterete kumenya ni mbio yongwa igukarika ndene ya mubango jwa gichunki gya siasa na matingechungenetite nambe na kuibangania nikenda akuretera rwaria rwawe rwa ntuku ya narua amona ntetu ira nkureterete ni Munini wa Rais Kithure Kindiki kuga ageka gikaro na atongeria ba Meru ri mithikali nturi orite thirikari kuria marandu ja a Kenya. Arimi na biashara ba Mera gwika gikaro kwariria guchokera biashara ne je nyuma ya maguri ja kimera ke gwitithua. Akariba Meru kurita maoni jao gukonie guchindwa kwa Raila akirwira giti kia mukariri giti wa AUC. Na kirigi chunki gya siasa twatega rugendo rwa uchore katigati ka Raila na Ruto mwanka kinya chindwa kwigwatira giti kia AUC. Muonanire twa mathitho ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiriria thaiji. Munini wa Rais Kithure Kindiki augite agachemania na atongeria ba Meru ntuku ya Jumanne tariki 18 akiaria ri kaniseni ya Methodist ante mwene kiri mambura za gwikira nthombe Bishop Omweru wa Synod ya Nkobo. Kindiki augite gote siasa bakaririria ne akimirandia weti na mbere ya kaunti ya Meru kiri guchindwa kwa Raila akirwira giti kia mukariri giti wa ngwataniro cia Afrika. Kindiki augite ni barachumite gutigira Raila ni akugwata giti giki ende kinya kethira atakionere ntuku ingi keja ni mambura jaria zakinyikinya ni atongereria bangi ba Meru ende gutiwe uranenkirwa kanya gakwaria na angi naku akiaria uria wari minister wa urimi mithikali nturi augite thirikari ni batere kuria marandu ja a Kenya kiria mwen na kinya mirandi ya oriti ngugi ite gutega kithurano kizite. Muthuri Muriuki ni agutwambiriria cio ni kiatho gyo kungira gwikira thumbi kia Reverend Stephen Rukunga. Humility in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Urana ndio nywite muma na gutweka Bishop wa Synod ya Nkobo kiri kanisa ki Methodist. Ministry of the Word and Sacrament and the honor, pastoral supervision, government and service. With the help of God, I am resolved to serve faithfully the congregations and the people of the Methodist Church in Kenya, Nkobo Synod. Amna bubu kinimo cha mano juju mugeni wa giteo kai munino mutongile mugongo no Professor Kithure Kindiki ona kinya kithira igukai na atongile bangi kathumba nikimo cha mano juju otwe kinyomora yo kanyaga kwaria indi Professor Kithure Kindiki agiukira auga kimya kitutite akethwa agita atongile ba Meru nikenda bomba ukarambe nabo na balile mandu jawiti na mbere jege Meru. Tuko na kikao tumepanga na viongozi wengi wote, governor, members of parliament, MCAs na watu wengi zaidi ya 3,000. Tutakuwa na kikao kule katika makao ya naibu ya rais siku ya Jumanne kuongea mambo ya maendeleo. And we will have representatives from. We are not going to speak politics on that day. We are going to discuss how the national government can support the development agenda of the people of Meru County. Akiwa moroto jwawe te kwalire mandu ja cia Meru ili kona mandu ja witi na mbere muno miranire kwa mitendene Meru. Mungetaka tuongelee mambo ya maendeleo yetu ya Meru, mambo ya barabara zetu, miradi ya maji, mashule yetu. That is the business we'll be doing on Tuesday. It will not be a political meeting. We are not going to discuss who is the governor, who becomes the MP, who becomes I don't know what. We are discussing development projects for the county of Meru. Na kwa sababu tutakuwa na hiyo siku,
Mimi nitataja tu, kuna mambo mengi sehemu hii ambayo yalikuwa yamekwama kidogo. Barabara zingine zilikuwa zimekwama, miradi ya maji ilikuwa imekwama, lakini uchumi sasa umeanza kuimarika, and I want to promise you we will revive all the stalled projects in Meru County. Akiona nyakethira na gutegera nteringi cha Kenya ritho ryawe rikethwa muno ritegera nene Meru na kinya Tharaka Nithi. Na wakati nasaidia rais katika kusukuma mambo ya serikali, sitasahau sehemu hii kwa sababu huku ni nyumbani, na mimi nikisaidia Kenya ingine nitasaidia sehemu hii yetu ya nyumbani. Msiwe na wasiwasi. It is possible to serve the country, but also where I come from is also part of Kenya, and we'll work very hard to make sure that Meru and Tharaka Nithi and all these areas, as we serve Kenya, this will also be part of the Kenyan agenda. Amna bubu arakungi naku urara ni ministeri mimithikari nturi akereka nsene kungi augite munene mutongiro mgo Professor Kithure Kindiki aijithe mutari gitumi kuma korotwa atonekana ari Meru. Hata kama tujui, nimesikia leo kuna watalii Meru. Kuna nani? Kuna watalii wametoka Nairobi, wanakuja kutembea hapa huko. Tuko na mambo kanisa ile ya Mwene Church, sababu hao watalii wamefika leo, ndio wako karibu sana na rais wetu, ili tuweze pia kumwambie mambo ya Meru 1-2 ili aweze kufikisha ripoti. Akiweka gite kaka ngikutikira thirikari ukure marando ja witi na mbere ja Meru. Matunda ya kisiasa popote pale duniani ulipiwa hapa duniani, hayalipiwi mbinguni. Kwa hivyo political dividends nasema appeal on earth, not in heaven. Na maendeleo ya adowetia ya kura sio bila kuharingire kana hata kama ile maendeleo ya kura utiringire tatu haringire na toa serikali. Kwa hivyo waleta manini maendeleo kwetu. Na kila kwa kirika kiwe no kuonekana mbadwe kuretwa katika ikou na Meru arigontu utebwa ona kinya kethira ibetekire mutongiro mugongo bateandikanirite awakagita kaka no manka betho bakiumia. So bado tuendelee muntu kabisa. No tunwe awete Biblia ngorogi askofu repere hao na tuende kiato diviatia tuende kia kumbe baraba umeiba uwa hapana ambibete rwalire ro bena nyumba yao nende batwe nebo Meru nembu tuendelee nyumbani ya ila. Kama Wakenya wanaingia wote pamoja, ni vipi tutakuwa sisi watu wa Mount Kenya West, Mount Kenya East, sisi tengane idali wale wengine wote wanaletwa pamoja. Tuko kwa mtaongoria watu tulio tukane neku tutuwe Meru kwetu ingato kwa wakanirana, lakini baba ngepo onde kama kuchua pakira wa watanire hamo. Muthuri Murioki weru weekend mutujwa kangangi. Ngikumenyithia nteto nkuruki kiri rugono rwegie gichunki gia siasa. Rais Ruto nethiritwe akijukia kanya gaka nene mono kwithirwa agikampeinira Raila Odinga ethirwa akimuchinda kiri kithurano kithiru. Rais Ruto ethirwa agitinda Raila Odinga kiri kithurano kithiru, ende ntukuneite kuraja bethirwa bagituma uchore na kinya bethirwa kwebererwa kwa Rigathi Gachagua nikenda kurikithia uchore bwao nkuruki. Rais Ruto nethire kinya akinenkera achore ba Raila itibia o minister na kinya kubuta bamwe ba a minister bara ba mutethetie kurwira giti kia urais. Oringi Rais Ruto oneka kwithirwa akirimiria na kinya gukampeinira Raila Odinga nikenda ona giti kia mukariri giti wa AUC, ende bobo bwaringa iga negoro Raila amono ekwithira aringiri kampeni achindwa. Na nkuruki nande kia gwetera niwe kwithirwa agichokerera nthiguru ya Kenya guto kumenya kiria akubanga kethira bageta na mbere kugwatanira na Rais Ruto kana kethira John Jumuthia jwa uchore bwao. Kurikirikanwa kinya koti ni ethirwe kiuga Azimio nibo bainge mbungene ontu Raila ombikia kwithirwa akijukia tanjira ya guchokerera kienine gia siasa. Morgan Mwiti na gichunki gia siasa.
Rais William Ruto na Raila Odinga batuikite nande achore banene bagi siasa nyuma gutuika anthu bagi siasa kiri campaign cha 2022 nyuma yo chindi bo Rais Ruto kwa giankirithano gatigati ka bairi ba untu buria batumira barakaranthi amwe kenda kwaranire uga bageta na mbere nyuma egitari kai bairi baba boneka bariungirite Rais wa Uganda Yoweri Museveni nja kwawe aja niyo kiroto kia Raila Odinga gya kuruira utongeria bo mugongo jo Afrika kiamberirie ende kuringana na antu bamwe ni ati safari zi otongeria bo Afrika yari mubango jo Rais Ruto jo kweberia Raila Odinga kiri siasa cha Kenya nyumene kuragia gachagatere tongeretwe ni nthuki mbithi Rais Ruto atharia kanjo yawe ma minister akibanga ingi njeru bamwe bachore bawe bate waome na kwakanya achore bakwe Raila Odinga ja Ali Hassan Joho Opiyo Wandayi na John Mbadi ungi uria waringirwe ndingo eu ni uria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na kura kuga atengetikiria Raila Odinga akuire thirikari yao mzee ya maandamano saa hii anaendelea na mkutano. Unajua hii mzee ametuumiza tangu zamani, akiingia pahali anaharibu. Aliingia kwa serikali ya Moi, aliharibu hapo haribu. Akaingia kwa Kibaki, aliharibu hapo haribu. Akaingia Uhuru, aliharibu hapo haribu. Sasa ati analete fujo, ndio wanaongea pale, nimetumiwa message. Ati anataka ati aingie kwa hii serikali ya huyu rais wetu. Si rais wako hapa. Mungetaka tumkaribishe ama aende akiendaga. Nande inyakethira kuri no chore bogi siasa kireba ubo baire Raila Odinga na kambe yawe no bagwitana mbere gwakaniria thirikari Ruto. This year has been very challenging to the people of Kenya. You've had serious economic problems. You've had challenges, you've had demonstrations. Lives have been lost in the course of this year. Innocent lives. But we have also seen something that we want to see end with this year. The issue of abductions of innocent people. This is a primitive thing. And it is something that is very strange. You cannot live in a country where people disappear or people are abducted for no other reason and kept incommunicado for a long time. That shows that there's no government. Kenya is crying. Kenya is crying that we must stop abductions. We must stop extrajudicial killing so that we can build a truly democratic republic. The word republic has a meaning which we can talk about another day. So on my part, I want my conscience to be clear. I want my conscience to be clear that when there were abductions, at least in a public place, I said no to abductions. Okaunja unjene okau koti nayo ni ugite ati Azimio ni rurutere rwa rwingie mbungene untu burabongerete murutira. Permit me at this stage, honorable members, to address the fate of 14 members who, as per the letter from the registrar of political parties, belong to parties other than parliamentary parties that are not affiliated with the two identified coalitions in the House. We disagree completely with the ruling of the Speaker today. Azimio is the majority party. That was achieved through sovereign will of the people in the elections of 8th of August, 9th of August 2022. It shall remain so. We are still in 2022. We are not in 2025 as. We are stuck there where the numbers were. Earlier on, in his decision that the court has quashed, he said the 14 members, he declared the members of Kenya Kwanza. Now they are frozen in space. It is going to be messy, it is going to be noisy, and it's going to have casualties. I promise you. It is going to have casualties, I can promise you. Yeah, and we can see it is getting smelly already. Muthia ogorobwegoro Raila Odinga na rachindiro kirinkindano yotongeria bo Africa ni Mahmoud Ali Yusuf wanthigurwe Djibouti na kiregeteri ni konora gwakara kuma ntuku erujo ari akenya baba inge bagushiro kithero Raila Odinga na tigeria risasi ingia 2027 kana neka kanogokeria mantu ya siasa. Morgan Mwiti, ichungi ya siasa, Weru TV.
Nyuma ya Raila Odinga guchindwa akiri kurwira giti kia mukariri giti wa ngwataniro ya nthiguru cia Afrika nandi akenya ni bethirite bakirita maoni mwanya mwanya gukonio ntububu aja kaunti ya Meru kinya kwa Meru ni bethirite bari na uge bwao bwegie guchindwa kwa Raila bakirita maoni nkurani eje ni imo ya miario ya Ameru. Tunamwambia tu pole kushindwa, lakini tunamhitaji sasa hapa Kenya. Kulingana na uchumi wa Kenya iko mbaya kiasi. Sasa kila mwenye kochini amefinyiliwa sana. Sasa tunaomba tu arudi. Tungangane na Ruto kiasi. Tunaona atasikilizana uchumi irudi sawa. Hata kama amelose, singependa akuje ungane na Ruto. Ningependa achie Ruto ngangane. Tusimamize mwingine naye tutoe Ruto ndani. Kwa sababu ya matokeo ambayo tumesikia leo baba ameweza kushindwa. Hiyo ndio ilikuwa furaha yangu, kwa sababu tulikuwa tunauliza baba angeenda huko na ilisemekana hata rudi kwa politics tena, nani atatutetea sisi kama wakaaji wa Isiolo ama wale ambao tunaishi Isiolo? Tumefurahia sana kwa sababu ya vile baba tumesikia ameshindwa, kwa sababu yeye ni mtetezi wa wanyonge. Yeye atatutetea. Kuna haki ambazo wale vijana ambao wamekuwa abducted. Mimi naona ni vizuri baba amepoteza, arudi huko atusaidie, sababu tumeteseka sana. Huyu president akiachwa peke yake bila ameonyesha dalili kama hatapewa pressure, Wakenya tutaumia, sababu kila kitu itashinda ikipanda, maisha imekuwa ngumu. Baba arudi, akuja endelee na kazi yake. Tutashukuru Mungu, hakuna kitu kingine tunasema. Raila, usijali hata kama umelose, bado si ni wa Kenya, bado si ni wako. So ukitaka rudi tu Kenya, tutakupatia kura. Sikaje nzi tunakuhitaji wewe. Tuache kuteseka hii Kenya yetu. Na itubura magani Mungu bwana tuwetekera kiraure. Nika Raila ya dororo ka so kwa ndora mo tutide. Raila tutore Raila, tutore pesa kwa Raila, tutore kukira Raila mo ndo ndika kunga. Sekenda ukiwa Raila okrozo kama wananchi kana kutaka wananchi. Kwa ndo kwa ndigare ka so kwa tunyeleke mwongea dorwa. Yeye ni kiongozi wa opposition. Na kiongozi wa opposition yule rais yako anatumia mbinu zake, atumie pesa na Wakenya ile wanakata ushuru, atafutie rais kiti ili ajue kukalia Wakenya. Na bubu tuteke umbe kama tukinyamburungu areuro na rona na tutekenda maromba yetu yateke tomara ila achinde teke no ama Raila akija Kenya aweze kushirikiana na jenzi na pale kushirikiana na wabunge, masenators na wote ambao wale wanamuunga timiwa Raila Odinga iyo ni wao atombanira na mantu yaje ko nyake ndiko ingira kuro rasindwa ito ingite mwega kendo. Akari batutwa wodini arwiri rwarera ni bakenerete ngwataniro gati ka MC wao Kithinji Ntuo na ngabana wa Meru Kawira Mwangaza. Akari baba ugite uchore bwa bairi baba nibo batethetie na njira ya kuona oriti ngugi pakeja na ngerekano na barabara ya Kimeo gwita farm ira nandi rikitie kuthithwa nibo oriti MCs bange batige kumeneria ngabana Kawira bakiuga bobo bugatuma wodi ciao cio ni mirandi ya witi na mbere Gakimutegi noe ukurikithia. Akariba kumatutu ibakenelete ngwataniro ya MCA Kithinji Ntuo na ngabana Kawira Mwangaza ikiraba kugamwankira thino ngwataniro no ni ciarite matunda barite bobo nyuma yao kuruthirwa barabara ya kuma Kimeo kuthibwa cibitari ya farm jirere rari kubagithia thayo buru batu tuli akarija batu twitugwirite muno no ntubwa ngwataniro ya mama na MCA ito baromba ibendere na mwajaju betite na ju no tukaje kuthati ngwataniro yao tulithirwa abati thai njire maisha no tututwire tutaratu limirinjire ito kuga ibendere kugwataniro kenda no at least patutegere nya tujira jatu tungi totonya na ndena tujira tungi to ndena nau kenda tumba gwita na mbere tugwatanirite last time ngaine era leonga lireta around kilometers nyingi muno kwa utokugwa ipongezi muno no ntuba barabara le ambere tiaja no ntubwa kwethwa MCA wetu bakwiganirirwe na ngavana wetu na itokuga ibwega muno no ntuba barabara na inyeire inge chiende ufindira yani barabara inge chiendene ndene itokuurie chiete na mbere kuthonde kojo wethonde ki ogeja kwithira guku ikugonka ku ikwenderea au no ntu itonete matunda njira jeje irari tisho muno gwithira kinyana maguru irari tisho muno twina
sibitari iri aja itire tika jete tunyangire bikibiki cietu njira yani nyamtu ombo kama to akaigwa na kama tiri barabara ne ndongi mantu ya gonka na ndinku wekera kuthwa koi gonka kwa tumatona maendeleo jaja onka mugurangere ni akamaena ino ekombo kama tabwe barabara yetu tukone kothia mantu muno ntu na hero disentere aja itiromba kugiteka nturira bete cibitari especially kurite kwari na miorokori minge muno na iromba ria karibaba kire MCs barabangi batawatanirite ngabana bawatanire no kenda maendeleo tamama moneka antu baba na thina ibatikana thina baungana na mama nikenda ngugi cietu igetabwa gati ya ruirirorera nyama MC jau jange batagwatanira na ngavana wetu iba munge mkono kenda mama wetu mboti tiranguge kenda tu mbakona maendeleo jamoja jaja ndene ile cietu kingi mbita mwito ki MC bau bangi nabo bachiethe ti ola baije mbere gintu kya mbere ukethro te arabi utairwa utombo utairwa kokwe chikinyara kya thokire ikenda komba kwamukira ibathikire mama bagwatanire bathikanire baitire akaringugi na omuntu egitera 27 ale wakulingana na mushara jo wethro go yete asiro twakwanye kuri omono etha ugintu yete akyo gya atuma tukurikana so nya MC bangi bagwatanire mama kuma wandini aruiriro arera gishigo mbunge kya Bori ngiripotera wero weekend nyokambitaga ki Mutegi Itana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Wendo boja kabotina kithimina kinyabure na flavors mwanya yumegike ke Valentines Raino mabati ni magukwa kanyaka ukenero tumeribo boega bwambeche siyaku igwatere premium genj date matte finishing roof sheet na magurija ratu indikete buruja shiringi 550 o mita kanyaka ofa eji nigatare nkurukino igwatere Espana tile Jaminia tile Roman tile Brit tile na Jamii tile na Arua intobieto nibiri kubya gotora birinkanya na mutegerejo gukenya metho na ibigwetanire na kiroto gyaku gya gwaka nyomba indongi kana murandi jonge jwaku thithangia mpwe ugakurukirwa turingire thimu gukurukira 0729628199 kana 0740229609 tuliongera na Arua factory yetu Kithoka. Haro aiboje tana bote karakara andi mbi baba kara moka imbi nko barukira nante kuivangete Tankira moto jaka bakara chap aya kwani yako naye mama tiko akiora ya bioria ai ote jojo agita nyanduki wega boraha premium kavagara darika idhano akinki maneta na nonyiri Boy na haraka otemba koja kwa bumo tike goromete jojo kaya yana ruiro ate Ako tsadia kuarete moto jaka bagarawa kanyi ya ngarama yorugi okori rumenoga no kanyi ya madha manto jonde ni sawa na raha premium kavagara raha premium maize meal kwa raha ya familia. In Lumumba Estate, hustle is survival. When a loved one's lost, What is this good for nothing miscreant doing here? One estate chairman managing a chaotic estate group. Catch these exciting shows only on Maisha Magic Plus on DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Ngukugwatogeni oringi kirinteto chetu ngichokera na chionkuruki atongereria bakendini ne boretwe kubanganagia ikarobia gutaranto bagurene ne kenda kwebana na ndwa chia kimumbire ejaire chonekete kuingia muno kuringana na atongereria baba kanisa ya Deliverance Majimbo kaunti ya Embu ne ati kanisa ire na ngugi ya kurigiria makarika ja na bobobo kombe kabeka ikaro bya kwariria antu bare bagurene Rita Mwaniki na ntetweje.
avunjia ngũrani nĩ maratara athuri na atumia arĩa marĩ kĩbikori gũkorwo magicaria ũtaro na ũtheri kuma kũrĩ kanitha nĩguo gũkũra thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Ĩno nĩ vuvu ya kuongerereka kwa mbara cia kĩmũciĩ na kũrĩa atumia engĩ makoretwo magĩta mĩoyo yao maũragĩtwe wana kana kwĩyũraga o ene. A lot of things happened, crimes, homicides and everything like that. Apart from just praying for them, we need to also actively show that we are serving God through marriages so that people can at least come here. And that's why as Deliverance Church Majimbo we felt, why not be the first people to do it? Hopefully that other people will emulate. Guko atumia magĩtaragwo gũkorwo na kwĩnyivia mbere ya athuri yao. Mission is not a word that makes you feel like a slave. Submission is a willingness to come under somebody because you are obedient to God, not because you feel like you are a slave. If we get a slave mentality, we cannot submit properly because we will be fighting for our rights. It is that your heart is accepting the order of God. Na varia aria marĩ kĩbikori maratarwo gũkorwo makiaranĩria na kũthikanĩrĩria vamwe na kuovanĩra rĩrĩa umwe wao avĩtĩria ũrĩa wĩngĩ. Nasikia kuna mtu ako kwa ndoa for 60 years ama 50 years. Si ati amekuwa 50 years akiwa mteremuko, kuko na ups and downs, lakini hajatoroka kwa hiyo ndoa. You don't run away, you stay inside, you solve your issues from inside. So watu wasiuane tena kwa ndoa, watu wa speak up, watu wasaidiane, then they can be able to solve their challenges. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwo Rita Mwaniki wa Musiri. Gikundi kia ekuruba korona rietwa Nchorobe Women Group baria bejire amwe nikenda guchukiriria ni bakoromba thirikari ya kaunti na iria nene kubaririkana na kubaigika kenda bombana ikundi bibi kana gikundi giki kiria kirintere cha Ntumburi wodini ya Kibiricha baugite batikomba kurita ngugi tantu baria babana kena kwou iria nini bakomba kurita kurindibwa buru bakaringwa nje kine thirikari kenda bomba guchukiriria ndene ya mauturo jao baugite bububu kabatethia kinya kwaramia mirandi minini iria bambiritie gakimutegi na ntetweje. Gikundi gia Nchorobe kuma Kamarete gikundi kira kene kurubara bakurakura baraba mbirite gikundi giki miaka 30 mithuru na morotwa kuthomithia tuchuchu twao. Batu tutethanagia muno turi kuru turi kuru tukagayana beto abajojo beto no tunande tute bajojo bakuthoma nande na tutenda kubarekeria tukabaikia skuru tukagurira mwana karamu agita skuru athirie skuru tukamugira tukamukenera na kinya wengwa agatukenera tugeta tugiuka na irio tugereia gwitethia gwita kurimia awara tuona kangotore tukamyotethia mwekuru wetu tugeta twimuka area tugeta tugikanaira inya nyongugira twita na tukirombanaira bayojo na kuthomithia bayojo betu tukethera twibaikaia skuru na kubagira baba university nyongugira twitera nene na nuntu ekuruba baba gukura na batiumba wechwira iromba reo rinene thirikari tonyere batethie kenda bomba kwenderea wikuria bokibo ibakarire bona ukuru bwao bakwenda antu babethi baratwita turi aciari o bathatu tureja kenda batutumaga proposal nyingi ituigagwa ni mbeca nkabera lakini gikundi giki bauga barenda proposal ya gikundi kina antu igana no gategera bamamini antu 25 batekomba gukinya target kwa wito ethera tukingirwa mantu jamwe ibethera bakingirwa o menonto batego kinya antu igana atokoromba thirikari bagatega namba sira nyingi kabere ne utaraja guibuti tokaremia tukona mbeca cia gutethania ende na ndibo gutaga bokona tuku katwitite tute kuomba thaiji turita kinya ebuti na tuteona gutwebuti turero itwaritaire na nde kuroba Nchorobe twa tukoromba utethio kiri muntu thirikari uroka igua group Nchorobe amigwa araka migerua atotethia no ntutute na ungi itukuromba ninya othera tomba kuona no muntu okuya gukiria kundi gike no twekuruba bakwaga inya buru bagokirua bakomba kuona no tutangi kana ukaburiga ukamakana kakurithe bakarija nkara no twashokia nkatho na ndiromba retu uroka igwa romba ria kuruba gikundi gia Nchorobe atukuromba utethia itu mirandi ria twambirie twajite kuona muntu agututethia bati aturithia mburi eria tukakama eria tukanyunya
Ndu kinya mburi eria riu tukakama eria rire kama iri na kinya mbeca na tumba kuona mbeca tukaenderia ongi tukona mbeca kana tukarithia nguku kinya cio kana itethi mungi twandete mbeca kinya tukona gatangi tuomba kuonda suguma na tukenda na iria nturene na iromba ringi gatukoromba kinya NGO ekeja kwethera kwi NGO ire kuno ntwitwigagwa kwi na NGO ja farmers helping farmers batomba go kinya ja etura rire turi antumburi ende itobaigagwa na aria betaga na ibaritango ginjega na itwigagwa inya ekundi kenge gya Seafond itobaigagwa rorera ndere rorera lakini bakomba gotukinyira ntumburi no ntumburi ni anto active na te anto athao challenge yetu irioa na kwaga ngai kuma wandia kibiriche kishombunge kya bore ngiripotera wero weekendi nyokambitaga ki mutegi. Bishop Kinoti anampio wa Synod ya Nyambene na orite mwingi kugwatanira na kurwa na mitugo iteagirite tantano chiari na kinya anabanini kugeu kenda kuingia bubo anampio na agwita na mbere na gutara chiari mono ekuru gukara kwina na bao bare nikenda kubatara na kinya gutigira bari na mitugo iria yagirite. Makarika maithirito makujirwa maana baingi bari kuma ntere Nyambene bakiwata ndaba banini na kinya gutigira abaingi batete echukuru na kuthi kwanjiria kurera twana tunini ibwithirito bukithuria antu baingi na ende bishop wa kanisa acha Methodist Nyambene Synod Kinoti anampio na ebumiriti na kuria chiari bae kuru bathi na mbeno karaga nthiguru na anabao bari kubanenkera nkuagaya kwebanira na thina ino ana banini kugeana na mimba ila tuita early pregnancies. Early what? Early pregnancies. Twana tunini tukageana mau. Untu bubu tuithirite bwituretera riito ririega turi community ya Nyambene. Na tontu buntu bu itukuromba ekuru tibo barachia nari ekuru tibo batarari ekuru tibo bakaranagia nari nenda kwenda kuromba ekuru wa Nyambene yonthe bethire bena kanya kakwaria na anda betu na kubaritana urabati mipukara na mikagie miega ekuru ibo barungika bathithagia mantu ja manene na mwekuru akaromba mantu ja manene ijathithikaga akika imbize mwekuru agaturia iruge yawe na akaririra Murungu mantu ja manene ijathithika kana anampio nkorokina onanitie kumaka gwake na kuonaniria gutibatiri kwithirwa mantu makonani na ntano chiari gwichokera kairi nterino Nyambene nontu bakorokirwo na gita na butibati kwithirwa bukithina mbena kurutho ni antu bakumenya isa na ngugi ya kundirect the entire community no tu antu kanisa itiri bwana sifiwe so mantu ya ndoa chendano chiari ibati kwithere a combined effort ya atongeria ba kanisa na memba bonde na kinyam a member ponde na other stakeholders to want to join our hands to fight this vice corona untubu no tunyu tuchokiai no tuchokia nyuma Kumegebe North Betan Class Chabari Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto chietu cheru nthemo itanambere na gukenera mibango ndeni ya Weru TV Martin Gichunge wona cherunga matha ithatu na ezite na mubango jwa gichunki gya siasa oni tuchemani ntuku ya rujo kiri nteto cheru themwe beta Maureen Kinya muonanire to mathithio Maureen Kirimi